bose barabwira ngo turashaka freedom of expression cyangwa turashaka ubwisanzure mu kuvuga. Ubwisanzure utabona ni ubuhe? Kuko aba bantu turabazi. Erega iyo ari abantu wenda bavutse ari bashya, ababayobora twakabaye tumenya ngo ni bande. Ntabwo bavuga ngo urashaka ibiganiro, ngo uzashaka ngo ibiganiro ngo uri Ingabire Victoire Umuhoza w'igitangaza afite abantu bamubeshya. Tuzi neza ko yayoboye umutwe washyizweho n'abajenosideri, abawutangije benshi muri bo, abatarapfuye bazize zabukuru bari mu magereza y'ibindi bihugu bacakatiwe imanza Arusha. Uyu munsi kubera ko azi ko hari abantu bato batabazi n'abandi bantu bashobora kuba barabyibagiwe, akibagirwa ko ashobora kongera gukora politiki, ntayo azemererwa gukora. Urumva? N'abafatanya nabo mugira igitangaza babyumve none muri iki kiganiro cyacu tuzabirwanya. Jenoside yakorewe Abatutsi imaze guhagarikwa n'ingabo za RP Inkotanyi, abayiteguye bakanayishyira mu bikorwa bahise batangira urugendo n'umugambi byo kuyihakana no kuyipfobya mu rwego rwo guhishira uruhare rwabo muri jenoside ndetse no kurwanya ko bakurikiranwa mu nkiko z'ubutabera mpuzamahanga zari zitangiye kubakurikirana. Rero abahutu, abasore b'abahutu bagiye barwana n'abatutsi, nuko ibintu byagenze, ariko abantu bose ntabwo abantu bagiye kurwana n'abatutsi ntabwo ari interahamwe. Ndetse kandi guhakana no gupfobya byari bigamije guhishira ukuri burundu, ku buryo bazana za teori nshyashya zitari zizwi kugira ngo bakomeretse abarokotse bagume mu gahinda iteka ryose, noneho kuri kw'ibyabaye kuzimira iteka ryose. Ibi byose ni umugambi wacuzwe n'ishyaka ryashinzwe n'aba bajenosideri bakaryita RDR. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri iri shyaka ndetse n'imigambi yaryo n'uburyo ryo ryabaye isoko y'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi mu ishusho turibonamo ubu ngubu. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Avant peut-être qu'on accuse le gouvernement d'avoir tué, qu'on sache que ce gouvernement n'a été mis en place que le 9 avril, alors que les massacres avaient commencé le 6. Ça veut dire que s'il y a responsabilité, c'est de voir qui pouvait être responsable des massacres le 6 avril. Et pour nous, le responsable des massacres le 6 avril, c'est le FPR. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga n'ingabo zaho zari zarapeye Inkotanyi, leta y'abatabazi yayoboye igashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi iri kumwe n'ingabo zaho zari za leta ex-FAR ndetse n'intera hamwe n'impuzamugambi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire icyo gihe. Bose bari abajenosideri ruharwa, bari bafite amaraso y'Abatutsi ku biganza byabo, gusa ntabwo bagiye bonyine kuko batwaye abaturage basaga miliyoni 3, babatwara bugwate bababeshya ko basigaye mu Rwanda. Ingabo zaho zari zarapeye Inkotanyi zabagirira nabi ndetse banabizeza ko kuba muri Kongo bizaba ari by'igihe gito, kuko ngo bari bagiye gutegura kugaruka mu Rwanda bakisubiza ubutegetsi. Muri Zaire perezida w'icyo gihugu Marshal Mobutu mu bufatanye n'igihugu cy'Ubufaransa bahaye ikaze abajenosideri n'abaturage bari batwawe mu kinyoma gikomeye, bajyanwa mu nkambi zari hafi y'umupaka w'u Rwanda, guhera Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru kugeza Bukavu mu ntara ya Kivu y'epfo. Gusa abajenosideri bose ntiberekeje muri Zaire, kuko hari n'abahungiye mu bindi bihugu bitandukanye byo mu isi nk'igihugu cya Tanzania, Togo, Cameroon, Benin, Mali, Ubufaransa, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada ndetse n'ahandi hatandukanye. Bakimara kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Zaire y'icyo gihe, igikorwa cya mbere bakoze no gutegura uko bazahakana icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi bari bamaze gukora mu Rwanda, kuko bari babizi neza kuko byagenda kose inkiko mpuzamahanga zizabakurikirana zikababaza ibyo bakoze. Rero baritanguranywe batangira gukora ibishoboka byose kugira ngo bumvishe amahanga n'imiryango mpuzamahanga ko nta jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho. Guhera mu myaka y'1950 abantu batangira kubyinuba ku mugaragaro.
muri za 55 na gatandatu abahutu bamwe bari barize amashuri batangira kubyandika binubira ubwo butegetsi bubi bw'agahato, ubwo butegetsi bwari bugizwe n'abantu bakeya bakandamizaga abantu benshi kugira ngo rubanda nyamwinshi abahutu benshi bari bagize icyo gihugu n'ubu bakikigize nabo bagire agaciro mu gihugu cyabo. Bari babizi neza ko bizabavuna ndetse babigize umushinga ukomeye bagombaga gukora kuko byasaga naho yari yo nzira yonyine bari basigaranye yo kwirengera ku byo bari barakoze. Byose byatangiye ubwo witwa François Nzabahimana wahoze ari minisitiri w'ubucuruzi muri guverinoma yashyizweho na Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1991 yahungiye mu Bubiligi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'1994. Agezeyo yafashijwe n'abapadiri babiri b'Ababiligi b'abamisiyoneri barimo Padiri Guy Teyini na Padiri Serge de Souter ndetse n'abandi Babiligi bo mu ishyaka ryitwa IDC International Démocrate Chrétienne. Ubufasha bw'aba bantu bose bwatumye François Nzabahimana abona inkunga ya leta y'Ububiligi ndetse n'ubundi bufasha bwavuye mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ibi byose byatumye abasha kuzana itsinda ry'Abanyaburayi ryarimo abadepite, abasenateri ndetse n'umupadiri umwe muri za nkoramutima ze ariwe Serge de Souter. Aba banyamahanga Nzabahimana yarabafasha bazana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkambi zarimo abaturage bari barafashwe bugwate n'abajenosideri. Itsinda ryazanywe na François Nzabahimana ryaraje risura inkambi bahabwa amakuru yuzuye kwiregura ko abajenosideri bari barangajwe imbere na Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe wari uyoboye guverinoma y'abatabazi. Iyi guverinoma ikaba yarakoze ikanayobora ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Dr Bizimana Jean Damascene ni impuguke akaba umushakashatsi n'umwanditsi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yagarutse kuri uruzinduko mu gitabo cye yise Inzira ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyasohotse mu mwaka w'2014. Ati itsinda risuye i Burayi ryateguye inyandiko, ni inyandiko yiswe La Charité de Retour Rapide et Pacifique de Réfugiés Rwandais. Ishyirwaho umukono ku wa 24 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 bikorewe i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nyandiko yavugaga uburyo hacyurwa impunzi mu buryo bwihuse kandi mu mahoro. Iyi nyandiko Dr Bizimana yagarutseho yagaragaraga nk'aho ari inyandiko igamije ikintu cyiza, ariko yari yihishemo ibanga ry'umugambi uhambaye kandi ukomeye wo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uko inyandiko niyo yashingiyeho hashingwa ishyaka rya RDR, Rassemblement pour le Retour des Réfugiés et de la Démocratie au Rwanda. Ibyo gushingira ishyaka byashyizwe mu bikorwa nyuma y'igihe gito inyandiko ikozwe, kuko RDR yashinzwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1995 mu nkambi ya Mugunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hahita hanashyirwaho komite y'ubuyobozi. Iyo komite yari iteye itya: perezida yabaye François Nzabahimana, vice perezida wa mbere yabaye Aloys Ngendahimana, na vice perezida wa kabiri yabaye Claver Kanyarushoki, naho umunyamabanga nshingwabikorwa yabaye Innocent Butare, umubitsi yabaye Ntitugira Imbabazi Deni, komiseri ushinzwe politiki yabaye Charles Ndereyihe Ntaho Ntuye, komiseri wari ushinzwe itumanaho akaba n'umuvugizi yabaye Chris Nzabandora, naho umuyobozi w'akarere ka Afurika afite icyicaro i Nairobi yabaye Joram Mushimiyimana. Nyuma yo gushinga inzego z'ubutegetsi z'ishyaka, hanashyizweho amashami y'iryo shyaka mu bihugu bitandukanye haba muri Afurika, i Burayi na Amerika. Amashami yo muri Afurika yarayobowe n'abajenosideri bazwi ndetse byaje no guhamywa nuko bose bafashwe ndetse bagahamya n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Kuko nk'ubwo ishami rya RDR ryo muri Cameroon ryayoborwaga na Nahimana Ferdinand wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'itangazamakuru Orenforo, nyuma yaho niwe wabaye umuyobozi mukuru wa radio Rutwitsi RTLM. Nahimana yatawe muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha tariki ya 23 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1996. Uyu Nahimana yahamijwe icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, akatirwa igihano cya burundu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1999. Ni igihano cyaje kugabanywa kigizwe ku myaka 30 n'urukiko rw'ubujurire ku itariki ya 28 hari mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2007. Ishami rya RDR ryo muri Cameroon ryari rigizwe n'abantu batandukanye barimo abajenosideri bakomeye nk'umucurabwenge wa jenoside yakorewe abatutsi
nta wundi ni Colonel Theoneste Bagosora n'abandi batandukanye barimo Semanza Rora, Colonel Nsengiyumva Anatole, Barayagwiza Jean Bosco, Butera Jean Baptiste, Bizimungu Telesfori, Musabe Pasteri, André Ntagirura, Colonel Felicien Muberuka, Ruzindana Auguste, Major Barihenda Auguste, Major Depite Kinyoni Stanislas n'abandi batandukanye. Ishami rya RDR ryo muri Benin ryayoborwaga na Nzirorera Joseph wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND mu gihe cya Jenoside, nawe yaje gutabwa muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha hari tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1998. Uyu Nzirorera yapfuye mu mwaka w'2010. Urubanza rwe rutangiye ruhita ruhagarariraho kuko mu mategeko gucira urubanza umuntu wapfuye ntibibaho. Ishami rya RDR muri Benin ryari ririmo abandi bantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi nka Kajerijeri Juvenal, Major Dr Ruhigira Enoch Desire wari umuyobozi w'ibiro bya Perezida Habyarimana, Major Biganiro Apollinaire ndetse n'abandi batandukanye. Ishami rya RDR ryo muri Togo ryayoborwaga na Edouard Karemera wari Vice Perezida wa MRND mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, nawe yatawe muri yombi tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1998. Urubanza rwe rwatangiye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2005. Yahamijwe ibyaha bya Jenoside, gukangurira abantu gukora Jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, maze akatirwa igihano cy'igifungo cya burundu tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2011. Nanone cyemejwe n'urukiko rw'ubujurire tariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2014. Iri shami rya RDR ryo muri Togo yariyoboraga afatanyije n'uwitwa Emmanuel Bagambiki. Ishami rya RDR ryo muri Mali ryayoborwaga na Ngirumpatse Matayo. Uyu yari perezida w'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND mu gihe cya Jenoside. Uyu nawe yafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha mu mwaka w'1998. Ajyanwe Arusha muri Tanzania aza guhamwa n'ibyaha bya Jenoside, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu. Yakatiwe igihano cya burundu ku itariki ya 21 mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2011. Kuba abantu bayoboraga amashami y'ishyaka rya RDR baraba Jenosideri ruharwa nk'uko bose babihamijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, ni igihamya ndakuka ko iri shyaka ryashinzwe mu mugambi wo gushaka gukomeza ingengabitekerezo ya Jenoside, by'umwihariko kugurika amateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kwemeza ubuyobozi bw'iri shyaka ndetse n'amashami yaryo mu bice bitandukanye by'isi, ryakoze ibikorwa bitandukanye byari bigamije gupfobya ndetse no guhakana Jenoside. Mu nyandiko yanditswe n'umushakashatsi wibanda cyane kuri Afurika yo hagati ndetse n'iy'Uburasirazuba bwa Afurika, uyu yitwa Andrew Wells, ni inyandiko yise Denying Genocide, The Rwandan Plan. Ushobora kandi kuyibona ku rubuga rwa internet rwitwa opendemocracy.net. Yagaragaje uburyo RDR yakoze byinshi mu mugambi wo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, bitwikiriye umwambaro wo guharanira demokarasi no kwita ku mibereho y'impunzi zari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje neza ko iri shyaka ari ryo rya mbere ryazanye ndetse rishyigikira bwa mbere igitekerezo cya double genocide, kivuga ko mu Rwanda habayeho Jenoside ebyiri, ariko ibyo bikaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Iri shyaka rya RDR n'abambari baryo nibo bakwirakwije ikinyoma cya double genocide kivuga ko mu Rwanda Abahutu n'Abatutsi bicanye, ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu. Ariko iki ni ikinyoma kuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR mu rubanza rw'abari abayobozi batatu b'ishyaka rya MRND mu gihe cya Jenoside. Nanakubwiye muri iki kiganiro ari we Ngirumpatse Matayo wari perezida, Edouard Karemera wari vice perezida, na Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru w'iri shyaka. Mu rubanza rw'aba bose ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'2006 ku busabe bw'ubushinjacyaha, urukiko rw'ubujurire rwa ICTR rwemeje ko mu Rwanda habayeho Jenoside yakorewe abaturage b'abasivili bo mu bwoko bw'Abatutsi bazizwa ko ari Abatutsi. Hakaba nta mpamvu n'imwe ihari yo kubijyaho impaka. Bisobanuye ko ari umwanzuro ntakuka wafashwe n'urukiko, ubwo nyine uwo ni umwanzuro ntakuka, kandi urukiko nirwo rwonyine rufite ubwo bubasha. Bihita bisobanura ko nta Jenoside yakorewe Abahutu yabayeho. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1996, Colonel Theoneste Bagosora, umucurabwenge wa Jenoside, yafatiwe i Yaounde muri Kameruni. Akimara gufatwa, abandi barwanashyaka ba RDR nkawe bagize ikibazo kuko nabo bari mu cyiciro nk'ike,
bari babizi neza ko bazakurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe ku bufatanye bwa RDR mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu hakozwe inama yahuje abarebwaga n'iki kibazo ndetse na bamwe mu bavuga kugira ngo babahe inama y'uko bagomba kuzitwara baramutse bagejejwe mu rukiko. Iyi nama yahuje abajenosideri n'abavoka bo kubaburanira yabereye i Nairobi mu kwezi kwa karindwi hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu. Hashize amezi ane gusa Colonel Theoneste Bagosora afashwe. Abavoka baje mu gihugu cya Kenya bari bayobowe n'umunyamategeko w'umubirigi witwa Luc de Temamo. Uyu de Temamo ntiyari umunyamategeko usanzwe kuko uyu mugabo yari yaramaze igihe kirekire ari umunyamategeko w'umuryango wa Perezida Habyarimana Juvenal. Umugambi w'uyu munyamategeko wari ushingiye ku mirongo migari ya RDR wari wo gushyigikira abajenosideri mu mugambi wabo wo kutemera ko mu Rwanda habayeho jenoside, abumvisha ko bagomba kubihakana mu rukiko. Umwanditsi w'umushakashatsi akaba n'umunyamakuru wakurikiranye imanza nyinshi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yitwa Thierry Crovelier yabigarutseho mu gitabo cyise Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2010. Ati de Temamo yabonye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda nk'ahantu yari agiye kugaragariza ibitekerezo bye byo gushyigikira abakoze jenoside n'impamvu bayikoze mu cyo yitaga kurwana no kuburanira inyoko hutu. Muri make kuri we byari birenze kuburanira abajenosideri, ahubwo yari yiyemeje no kurinda ibitekerezo bya Hutu Power. Mu buryo budaciye ku ruhande ibyumba by'urukiko byarifashishijwe maze abahakanyi ba jenoside batambutse ibitekerezo byabo. Andrew Wells muri iyi nyandiko yakomeje asobanura ko kubera iyo mpamvu abanyamategeko benshi baburaniraga bashinjwaga ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bavugiraga mu rukiko kandi mu ruhame ko nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, bikaba byarabaga bisobanuye ko abo baburaniraga nta byaha babaga bafite. Mu buryo bwuzuye wari umugambi wa RDR wuzuye guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi wari waracuzwe igihe kirekire. Nyuma y'iki gikorwa RDR yari ishigaje indi ntambwe imwe yo kugaragaza ibitekerezo byayo byiganjemo ibyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no kugira abera abajenosideri mu buryo bwisumbuyeho. Nta bundi babonye bwiza nk'itangazamakuru. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu i Bironje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari icyicaro cya Exfar, Lieutenant Colonel Bahufite Juvenal wihimbye Maneno Soter wayoboraga ubutasi bwa Exfar yakoze inyandiko yari ikubiyemo ko RDR yari yateguye umushinga wo gukoresha itangazamakuru mu ikwirakwiza rya propaganda yayo. Uwo mushinga wiswe Redynamisation de la campagne médiatique wemejwe n'abayobozi ba Exfar bari bakuriwe na General Major Bizimungu Auguste ari nawe wayoboraga ishami rya gisirikare rya RDR. Uyu mushinga wari woherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Chris Nzabandora wari komiseri ushinzwe itangazamakuru ndetse akaba n'umuvugizi wa RDR, we akaba yari atuye muri Kenya. Intego nyamukuru y'inyandiko ya Lieutenant Colonel Bahufite kwari gutangiza intambara y'itangazamakuru igamije gukura mu kato cyangwa se ambarigo abanyamuryango ba RDR b'abajenosideri bari barashyizwemo n'amahanga. Babikoze mu buryo bwo guhindura ishusho y'umujenosideri ndetse no guhamagarira abaturage bo mu mahanga no mu gihugu kuyoboka RDR n'umuryango mpuzamahanga ugashyigikira ibikorwa byayo. Ibi byose niwo wari umugambi wa RDR. Umushakashatsi w'umwanditsi kuri jenoside yakorewe abatutsi Tom Ndahiro yagarutse ku binyamakuru ndetse n'abanyamakuru begerewe na RDR muri uyu mushinga. Byose bikuye mu ibaruwa yandikiye ubuyobozi bw'icyahoze ari Orenfor ndetse na Radio Disc ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2008, aho yagaragaje ko abanyamakuru begerewe ari Ali Yusufu Mugenzi na Venuste Nshimiyimana bakoreraga radio y'Abongereza BBC icyo gihe, ndetse kandi hanegerewe Etienne Karekezi, Thomas Kamirindi, Auguste Hatari, Focus Fashaho bo kuri radio y'Abanyamerika yitwa Ijwi rya Amerika. Saba gusa kuko hanegerewe Gerard Gatare wakoreraga Canal Afrique ndetse na Balthazar Nduwayezu wakoreraga ikinyamakuru cya Agence Hirondelle cyakoreraga i Arusha. Aba banyamakuru benshi begerewe na RDR harimo bamwe bahoze bakorera Radio Rwanda cyangwa irindi tangazamakuru ryagize uruhare rukomeye mu gucengeza no kwigisha, hakaza no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yo gukangurira abahutu kwica abatutsi. Muri ibaruwa Tom Ndahiro yagaragaje ko iyi ariyo mpamvu ikomeye ibiganiro byinshi by'aya maradiyo yombi byo muri gahunda zabo z'ikinyarwanda n'ikirundi byagiye biha ijambo n'umwanya bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bikaba byarakozwe mu myaka myinshi itandukanye. Mu bahawe umwanya kuri aya maradiyo
harimo n'abari barakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha ICTR, aho yatanze urugero rw'ikiganiro cyakozwe n'umunyamakuru wakoreraga BBC mu ishami ry'ikinyarwanda, nta wundi ni uwitwa Veniste Nshimiyimana, aho tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka wa 2004 yagiranye ikiganiro na Jean Kambanda wari ufungiye muri gereza ya Kulikoro ni mu mujyi wa Bamako mu gihugu cya Mali. Nibyo wabyumvise neza uwo navuze ni Jean Kambanda. Uyu Jean Kambanda wahoze ari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1998 yahamijwe ibyaha byose bya jenoside ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu. Nawe arabyemera ku giti cye nta umuhase, amaze kubyemera akatirwa igihano cya burundu. Uyu niwe rero Veniste Nshimiyimana yasanze muri Mali. Bagirana ikiganiro mu ishusho y'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Si uwo wenyine kuko mu biganiro byamenyekanye cyane nk'imvo n'imvano. Amakuru ya radio BBC n'ijwi rya Amerika biha umwanya urambuye kandi usesuye abavuga ko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, nyamara ubwabo bagakwirakwiza ibitekerezo byabo bihakana kandi bipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Saho gusa kuko n'ejo bundi ahangaha tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020 radio ijwi rya Amerika yahaye umwanya ikiganiro cyiswe Ribaruwa Riraye, cyatumiyemo Gatebuke Claude, bizwi neza ko ari umwe mu rubyiruko ruhakana rukanapfobya jenoside, akaba ari uyoboye amahame yo gukwirakwiza igitekerezo cya double jenoside mu isi. Izo zose ni ingero zigaragaza uburyo ishyaka rya RDR ryakoresheje itangazamakuru mu migambi yaryo yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ku mugaragaro. Ishyaka rya RDR ryakoze n'ibindi byinshi bitandukanye, birimo ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi batangije inkubiri y'ibitekerezo yo gukangurira abahutu bize bari mu Rwanda guhunga, aho bababwiraga ko hagiye gutangizwa ibitero ku Rwanda kuko bakwiye kuruvamo kugira ngo batazapfana n'Abatutsi. Si ibyo gusa, RDR yakwirakwije inyandiko nyinshi zari zikuyemo ibitekerezo byayo mu isi, aho nk'imwe mu nyandiko zayo zamenyekanye ari inyandiko yiswe Umurage w'Amateka. Ni inyandiko yuzuyemo ibitekerezo bigoreka amateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside ndetse bikayihakana binayipfobya ku kigero kiri hejuru. Mu mwaka wa 1998 François Nzabahimana yavuye ku buyobozi bwa RDR asimburwa na Charles Ndereyehe Ntahontuye. Uyu wari umaze kugera mu Buholandi, nyuma kuri uyu mwanya yasimbuwe na Ingabire Victoire Umuhoza wanaje kuyobora irindi shyaka yise FDI Inkingi. Ndetse kandi uyu Victoire Ingabire Umuhoza yanahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha byo kurangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu nyandiko yiswe Notes sur Victoire Ingabire y'umwanditsi ukomeye w'Umufaransa witwa Jacques Morel, yanditse ku bikorwa bya Victoire Umuhoza mu gihe yari umuyobozi wa RDR, akayisohora mu mwaka wa 2015. Yasobanuye byinshi ku bikorwa by'uyu mugore mu gihe yayoboraga RDR, aho yagize ati ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2005 nka perezida wa RDR uyu mugore yayoboye imyigaragambyo y'abarwanashyaka ba RDR imbere y'icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, ngo aho yasabaga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwacira imanza bamwe mu bayobozi b'u Rwanda. Si ibi gusa, muri inyandiko Mahari yagarutseho kuri byinshi cyane byerekeye uyu muryango wa RDR, by'umwihariko mu gihe Victoire Ingabire yayiyoboraga. Ndetse kuri benshi ntibabura kugaragaza ko iyi RDR ari ryo shyaka ryahisemo gusigasira no kurinda amahame n'ibitekerezo bya Hutu Power, bya MDR Parume Hutu na MRND yo kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside, ikigenderwaho n'abari muri uyu murongo kugeza uyu munsi. Kandi iyi RDR akazi ko gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ntiyagakoze yonyine, kuko yanafatanyije n'abandi banyamahanga mu gucura iyi migambi. Rero ibi byose nkubwiye muri iki kiganiro bituma ishyaka rya RDR rihinduka nyirabayazana w'imiryango yose ndetse n'abantu ku giti cyabo bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu mwaka wa 2013 hari imiryango isaga 40 ihakana ikanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ku mugaragaro. Imwe muri yo harimo Jambo, ni umuryango ukorera mu Bubiligi. FGN ukaba umuryango ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pro Justice ya Rwanda ni umuryango ukorera mu Buholandi ndetse n'indi itandukanye. Ubu kugeza ubu hari benshi batuye mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ububiligi, Ubuholandi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia n'ahandi hatandukanye bagitsimbaraye ku mahame yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi myinshi muri iyi miryango igizwe n'abana batazi kandi batigeze babona jenoside,
ariko abangaba biyemeje gukurikira umurongo wa leta yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi. Ndetse muri iyi minsi bayobotse inzira yo gukoresha imbuga nkoranyambaga aho bahurira n'urubyiruko rwinshi kandi bavuga ibyo bashaka byose bakwirakwiza ingengabitekerezo yabo ya jenoside bashyigikira ku mugaragaro, ndetse bakanagaragaza impamvu y'uko ibyabaye atari jenoside bakayipfobya, ndetse bakanayihakana ku mugaragaro ariko kandi mu mayiri menshi yo kuyobya uburari. Aba baniyita ko barokotse. Gusa ibi babikora kugira ngo bagoreke amateka babizi kandi babishaka mu rwego rwo gutera igikomere abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa abandi bagira icyo bavuga ngo babacecekeshe bityo ibyo bakoze byibagirane, kuko nta yindi ntego ku bakoze jenoside uretse gutuma ibyo yakoze byibagirana bikazimira, kuko nibwo aba yumva atuje. Kugira ngo ibabigire hakoresha amayeri yose ngo akomeretse abakagombye kuvuga ibi yakoze kugira ngo baceceke, ashaka kubacecekesha. Ni nayo mpamvu abahakana jenoside kenshi baba bashaka gukomeretsa no gushinyagurira abarokotse kugira ngo baheranwe n'agahinda, be kuvuga ibyabaye kuko bigaragaza ukuri. Byinshi muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo cya Dr Bizimana Jean Damascene cyitwa Inzira ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni mu gice yagarutse kwihakana n'ipfobya rya jenoside. Nawe ushobora gusoma icyo gitabo, gifite amakuru menshi kuri iyi ngingo. Iki kiganiro ngisoreje ahangaha. Ndashimira mwese twabanye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu. Iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguriwe na Bizimana Christian, naho gihe wumvaga wagitunganyije nkanakikugezaho nitwa Eric Safari. Iyo tuvuga RDR ni iki? RDR ni umutwe washinzwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 mu 1995 shingirwa mu gihugu cyitwa Zaire cyaje guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abawushinze bakanasenyera no kuri dokima zibanze, nibutse ngerageje kwibuka bake, harimo General Agustin Bizimungu ubakatuye burundu, harimo Kabirigi Gracian nawe utarakatiwe ariko nawe yaraboranishijwe Arusha. Uko imanza zigenda ni ikindi kibazo, ariko niwe wari wungirije ingabo za leta mu gihe cya jenoside. Harimo François Nzabahimana wari minisitiri kwa Habyarimana, nawe bari muri eminenti zikomeye nk'abandi b'interahamwe. Harimo Renzaho Tarisisi yakatiwe ngira ngo burundu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Urumva umwanditsi w'iyo nama yari Majoro Aloyizi Ntabakuzi, wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera jenoside. Urumva harimo Ndereyehe Karori ntaho ntuye, ari mu bantu b'interahamwe zikomeye cyane muri uru Rwanda bamaze abantu ibitekerezo byabo. Ashobora kuba ataratemye ariko ibitekerezo bye byaratemye. Harimo uwo mvuze bake ariko urwo rutonde rwabo umuntu ashobora kurubona. Abo bantu iryo shyirahamwe iryo RDR ryari rifite n'ishami ryabo rikorera muri Cameroon. Urebye abantu bari mu Bagosora Theoneste yari muri RDR, Nahimana Ferdinand yari muri RDR, Barayagwiza Jean Bosco yari muri RDR. Urumva Semanza Laurent wari burugumesitiri wa Bicumbi yari umuntu wo muri RDR n'abandi. Iyo rero mvuze ngo uyu munsi n'abantu n'interahamwe zamaze abantu, tuba dufite ibimenyetso. Ndaguha n'urundi rugero. Urumva bamwe muri abo bantu babaye muri RDR ufatemo wari n'umuvugizi wabo witwa Bukeye Joseph, wakoresha akazina k'intambara ko kwihisha yitwaga ngo ni Chris Nzabandora. Yari muri RDR. Urumva abo muri FDU, abo bantu nibo banatangije na RTRM. Ufate uwitwa Musabyimana Gaspard yari mu bantu b'abacurabwenge ba RTRM. Ingabire baza kumwizera mu mwaka w'2000 asimbura Ndereyehe kuyobora RDR. Uyu munsi abantu babona Ingabire agenda ariko ni umwicanyi, ibitekerezo bye n'ibyicanyi. Ntushobora kuyobora ishyirahamwe cyangwa umutwe w'abajenosideri utizewe nabo. Ibyo bintu rero iyo uvuze ngo FDU y'inkingi na RDR hari igihe yakoreraga mu rugo rwa Ingabire mu Buholandi, ibyo ni ibintu bizwi, ari adresse yabo.
icyiza rero ni uko hari ibyo bagenda batwiyereka tutarinze abantu batarinze gushakisha kuvuga ngo Placide Kayumba agiye kubera FDU inkingi ni umurage mubi ariko niko bimeze ni nko kumvuga ngo umuntu arakuraga icyaha aho kukuraga itungo ryiza kukuraga icyaha ngo umwana wanjye umwicanyi ariko nawe uzakomeze kwiza ibyo bitekerezo by'abicanyi niko bimeze uzashaka umwe muri abo ngabo wese niba hari umuntu ugeze yamagana jenoside yakorewe abatutsi yamagana atese ariyo bashingiyeho iyo rero mbonye kuvuga ngo Placide Kayumba ukomoka muri Jamba SBL agiye muri kuyobora FDU inkingi ubwo nuvuga icyambere ntushobora gutorwa kuyobora ishyirahamwe runaka cyangwa umutwe uyu n'uyu utari usanzwemo ni ukuvuga ngo yari usanzwemo kandi ni bato ni ukuvuga ngo bawinjiyemo nyuma ariko bagiye bakurikira ingengabitekerezo yawe icyo kintu rero nicyo kintu abantu baba batazi uko kwinjira kwabo no mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 9 mu kintu gifite imizi muri 1995 ariko gifite imizi ya mbere ya jenoside icyo abantu bakwiye kubimenya ko ibitekerezo biracyafite abantu babyenyegeza bakomeza gushyiramo amakara mashya cyangwa inkwi kugira ngo umuriro w'urwango ukomeze kugurumane niba rero abo bantu bagishyiramo amakara bacyongezamo inkwi bakizana ibishyito bahari giye n'unyumva n'undi wese muzima turasabwa iki icyambere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ni ikintu kimwe ni ukubirwanya umenye ko utarwanyije ikibi kigira gite kirakwicira cyangwa kirakwambura ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.